Maitei mba'éichapa chirunguéra. Ko árape jahecháta mba'éichapa oñemohenda tero hetepy rupi. Clasificación del sustantivo según su estructura. Aipota pejesareko porã, avei pejapysaka porã ikatu hag̃uáicha hesakã peẽme mba'eichaitépa oñemohenda tero hetepy rupi. Tenonderãite jaguereko teroteĩ, sustantivos simples. Ko'ãva ha'e umi tero oúva peteĩ ñe'ẽguinte. Son los sustantivos formados por una sola palabra. Péicha jaguereko mbutu péva ou peteĩ ñe'ẽguinte. Arasa, ñu. Ikatu avei hína ja'e sapatu. Térã voko ko'ãva ou peteĩ ñe'ẽguinte. Teroteĩ. Upéi jaguereko avei teroaju, térã teroeta. Sustantivos compuestos. Ko'ãva ha'e umi tero oúva mokõi térã hetave ñe'ẽgui. Son los sustantivos formados por dos o más palabras. Techapyrãramo che agueru peẽme apyka ha hai ko'ã mokõi ñe'ẽgui oiko peteĩ ñe'ẽpyahu apykahai. Kuã ha irũgui oiko peteĩ ñe'ẽpyahu péva katu ha'e kuãirũ. Upe rire jaguereko avei pira ha pirégui katu oiko pirapire. Agueru ko'ápe che pirapire. Hendýmaina kavaju resa peteĩ 2020 aguereko. Akãrague ha'énte avei teroeta. Akãngyta. Térã akãngao ko'ãva ha'e teroeta. Upéicharamo tero ñemohenda hetepy rupi oĩ mokõi. Teroteĩ ha avei teroaju térã teroeta. Aguyje jajechápeve.